Wawina kana singta bunikua ni raninda mai do patachiko no no valley and no sing. We also acknowledge some of our friends, especially Randini, Sau, Fremo. Is it Fremo? Danny. Seredi Daniels are there. And I think some of our children don't really understand full Fijian, especially those of us who came from Fiji. We always speak in Fijian all the time, eh? But I hope you will bear with me as I will put my presentation on the slides. Some of the text is in Fijian and some in English. So today's sermon is based on Mark chapter 10, verse 32 to 52. There are two important passages there, two stories that I want to highlight with you this morning. And I've been preparing my sermon based on a series that I just prepared recently. I was so fortunate because I think on lesson 3, one of the topics, day 4, during our 10 days of prayer, one of my topic came there. And last Sabbath, I managed to preach on the other topic based on the Elijah message. This morning, my story will be on Mark chapter 10, verse 32 to 52. Just before we move on, let's pray. Tamai ke mami ndololoma, ni mami kalau, ke mami wawinabinaka na singatamu endindai. Ni rani ke mami dambe mai no nomini vali. Ke mami wawinabinaka na kalau ni dautuna nomini vosa. Me ke mami ndau wakasala tagikina, ni ke mami lakodala, ke mami wawinabinaka ni tuna ngamisala ni vivo nunduntaki. Do tutalitunga na ne mami molum ke mami sianga ni do kila sianga talitunga ni do kilai ia na nomu ni vosa na kalau balenta ni ngata rua le wakana I selewa umbati rua and tidi na kalau and na singile vendindai and na vorlak na vi alo kedanga ke mai bo vena ni na sianga ni dua and na voto lutu and I tukutukungo. Siya dawa na lesoni ke mami na tomika. Ke mami ni bukan ni sa turanga. Ni tukutuku na Elijah. Sa tukutuku bimbi me ke mami kila. Pinakabale na biboro taki na lom ni na lotam. Sikori ke mami na kalau, wakabulidi ke mami. Kakuni biuchi ke mami na vida na minitingo. Meanga na ni mami lakumai, ke mami suka na dua na ikau-kau. Nimbulango turanga ke mami na wakandita ikina na singile kungo, ngosa ka na masu. Wakano ini sa katsingani, wiki muni chisu na ni mami wakambula. Amen. Let me share with you, mo wasyanga wa dada weekend na yalo etiko and nonambula na turanga ngo Elijah. E au te kisaka chukuma na maalikai na wasiava e na tikine lima ke na tikine ono. So this is the background of my main theme, the Elijah message. Comes from Malachi chapter 4, verses 5 and 6. But before that great and terrible day of the Lord comes, I will send a message, such as I gave Elijah, calling the people to choose whom they will serve. Translation ko elaw chumay wan na clear word.
Esang of your may wit in a whole tamungo. You will be any log me valley, think it talking on a whole tamungo. The clear word, competitors on Bongi, but King James. Totokavia on a Vandango, Covinagata Membita single because it's so simple. But let there's no confusion and then the rather the who is Elijah? Is the real Elijah? The person Elijah will come back? But this translation is very accurate enough because it explains what the real spirit of Elijah is. In verse 5, as it says, I will send a message such as I gave Elijah, calling the people to choose whom they will serve. And in verse 6, this message will be taken to the whole world. So, it is our responsibility. When we try and understand the background of the book of Elijah, it's the last chapter of the book in the Old Testament, before the 400 years of silence, when there is no communication with heaven. So this is the last instruction given to the people. And the message will be taken to the whole world. And this message, it will knit or join my people together, and the hearts of the fathers will turn in love to their children, and the hearts of the children will turn in love to their fathers. So what is the real message of Elijah? Verse 5 says, So according to verse 5, it says, it will call, the message of Elijah is calling the people to what? To choose whom they will serve. So it's basically the message of worship. Who to worship. So it's a message to all individuals, for you to make this very important decision in life. But according to Exodus chapter 20, what is the first commandment? You shall serve God and none other. You have to make a decision. So as a young people, so Bagawachi, so Sinbawachi, so Sandawai, so Sangashi, Tutundua, Gone Ocho, Nituku, Ocho Chiningonugo. Dorka Mematata Weekenda, one thing for us to know and remember. When our worship is right, two things will happen, according to verse 6. It will join God's people when the worship is right. Because that's the message in verse 5. For you to choose who will serve. And this message will knit my people together. So when your worship is right, there will be unity. Turawai? So, Roro Saran Yotombogaya. Kesandonunganum Sokalo as a person, individually, you know how to worship and you can apply what is worship. When our worship is right, and love will exist. So this love will exist in the family, in your family, your real neighbor, which is your wife, if you are married. If there is your children, those are your first neighbor. And in your community, love will spread out to your community, to the nation, and most of all, because I will preach on Mark chapter 10, this love will exist in the church. So when worship is right, what's number one? There will be unity. And number two, when worship is right, love will control you. You will love all people. Everything you do will be out of love. Yeah, but
it's not an easy journey. Sangani rau, eh? Baleta, Vagandin taki velacha, Konathim live, and a singoya may repi, or what that you will tell mother's out. So this is just a continuation. Second, the topic or fourth topic from last week. Ilacha and Donna Sangalevu, a Sanga Koya, Veirana Kumukumu Israel, and the Kilana background as a Sangalevu. Me Vaganjin and Jinataki that God is alive. The mountain of Horeb. This is what happened in 1 Kings chapter 18, verse 30. Asaka Virtamata Kedanga Elijah, ni toromai, that word in red. Come closer. Arsa torowai ratamata kedanga, asa vaga vinako kokoya. Ina idambadambo ni soro chova, idambadambo ni soro kasa talaraki sombutu. So here when we talk about worship, in dona kasa vagadanda ni tu, and the sa ronga the watch in a keni tutuku and ngona ni tini na singa. Na sokolo wike rovio kani sanga ni kani tamata taundua. Mai na vosa damdamya. Dina sa vakilao elaitsa ni sa koendundonga. Yes, I have my nangona as a spiritual leader. Me sa vangolele stale na tamata tambiani. Maleta ni sa kindaba chiko na tamata ni kalongo na trene lago chiko mengo na naulu kedanga dorbunua. Kana sini bogin balembale kevo kaya continue na ilawa. That's why the invitation is very important. I'm just sharing with you the background of the theme. Simberindala ko wana italanoa. Kala beborita chukela na kalou. Ko sini kalou ni tamate andua. Ko kalou talanga ni wuvale. Ko kalou talanga ni matintu. Kalou ni koro. Ya kalou ni songsong. So when we come and worship, we are worshiping a God who can work with individuals, because revival begins with one person. And when that one person is revived, the whole church will feel revival. So kanitamate andua. But here, Elijah is calling the people, the Israelites, for them to come and experience what he has experienced with God. Because revival begins with one. Kaya siya madubakada mo nung tatong na biya may baby surage. Eh? Ewan ka ako, takabit ko, tamay tali man tagadin. Doon ito ko niyaw. Eh? Drenre. Batakan tamadyan doon. Kalungo, may nabosan damo ya. Kanga biya makarita ka juga indirect what Elijah want to say. The God of heaven needs you, not only me. Kevo kandaro binakata make ilaiko within our community. Sino ni the kabundondo ngayaw. He needs you. Yan ang una sa yada may kina na ibakan dinandina ni bulan nakalo. Balate sengke uchingan to na mata sokolo yada na uli mo na machinga vidala chimbenga na sekonji. Watar masata gire no Elijah tukuno ko vire de modi chuko ngone ngori. Du sova kokoa. Dentro mo nganji tukina. Du va ko tale sumai. Ena kena sengke chu meda. Mekila yembula chuko na kalo isi samoya. Koto moko ne kumuko mai nda mai tara tele ko binaka na tampa pulisor ko sa karuso tungo. Let's join hand. Kemo ka chuko ndono bi chuko bagada bana kenta maliwa ngula da bangori tu mai tara daga mandango baldango na foundation binaka. Sagai kinda da la rebioka ni da. Sa buka mai lo mala nge ndono buka wanga.
o di samburai. Ya adra singa. Ya ni sa lo si o chubo tol. Vidro bo ke te oengai. Ko andon me vida manon ram kersin me tumaira. Ke tu tole le tu sia talen bonawai. Ya ana vakasa vota mata me dava talawai ni bina kachuna mami. Pata ke anda dara ngana ka ku ko wan deliva te dava. Wanga, baltini mama da. Yang ko mo sa dara ka patana vatro vot me lo si chu me ro su kan ke me na ka me ke me na mami. Ti ro bo. Yang ko na kaya da singa ro yo kai. Ona sa da mai kina na mami ni buka wanga. Kila na karanga itu ko no ira tamat. Il sarei da ir na tamat ke da ngai sa du tombu der sa ka. Sakalonga ko chova. Sakalonga ko chova. There is no other. So when you declare in Oma that you worshiping God, you must understand that He is a what? A living God. Ko sini mai bata talo taki. Ko sini kalau mo mai pastime nga. Mo doni ko nga mo commodity ko nga ana lo mga tul sa bula minichi. Le stale le enjoy taka no bula. Kalau go bina kachikina na sacrifice. Ya no bu na review kani. Kilacho na kalau within that silent period dorong ngonong balau. Pakasamataka ni normal life innovation nga sa dong na kailan ka po ni kum Israel yo kay nga may panambeti. Lako nga panambeti seko di nga sa aposo may nakalu. But imagine 400 years of silence. Sa senga tunindo na kay rongo may buwan nakalu. Gono po na irobo chiko. They'll go back to the last message. Nadabe tuko na nakalu. Na iwocho chini tuku ya na tuku binakadong na warin daw nguledan. Igor nguleda pa ni tuku na singlevo na matalela ni Sabbath school taltalase. Igor nguleda pa ngo. Ocho chini tuku doon na kay ko kay bagay ngata ko tao. Kaya na warin bondo no nguleda medam tal siga tamay ngo. So the very last message is a very important message. The book of Malachi. Verse 5 and 6. Talks about worship. When God comes, etale inindarayda, endo chungana, madala laga chigeri, no, dig deep into it, honorary than a real picture. Erika natamata. Batalaba, dono sokolo singa watch how are in game and kangu. Yan ang una sa may kina, ni sada ke sono ka kwe bimbasa ni kairo namaka. Enarika na tamata marau. E maku tu mandangane mere abalata. Mere ser mere tukuna kina. Ni sa kalonga o choba. Around in the tukuna ni sa reboring na luto. Balatan na daw. You have never experienced God in your life that He is alive. Kevo kawalang na sinredo chiko ng gangalo ni linga ni kalau. Nabi tosa ke chiko ni kalau. Eno no matamu vale. O nando may bule sala ka tu ng garabi kalau. Eno singata. Yerama do binaka. Ike nirasando ba na tamada. Evo kana be sureta da kawelaita. Ngono sa hado may kina na unity. Yan ang kailuray mo na yalo ni Kalo. Kinkarua. Ni sa ati ko na yalo ni Kalo. Yan ang kayado may na yalo ni ngangande ni via sokalo takan na Kalo. Kinikatolo ni sa andono na ibalabala sa na yalo ni sokalo. En ang gayanan din na may nakalo. Kaya may minimbukas natin. Sini-process raro na kaya nang gayaman na may mengorevyo kani. May bakanga na nanda. Baka murid sa kawida ba tinitende sa ang gaychuk mengko. Siya ka daw.
Yani kila na target ni 10 days ko singo chingo. Me 2027 me sa tumbuda can worship individually, can family worship together. Na target ni lo to me 2027 me sa tumbuda ka mananga kina 70%. 34% elora no irongo. Erdo bakatan mataka. Erdo load. So not more than 50. Lotu ni kawitu. Kwa lorai. Even though personal worship. Na 10 days of prayer. Sarto iroba maida kinidaba. Na levo nila ka sa ayado kumai. Wana vi song lotu, wana vi mission, wana vi division, wana vi conference. Sarto revang arto sa tim del TV sa turut sa ori talendar kene wali. Amasungan tamatan ko sa ori nita kat. Kung ako na basic. Ya sa kawido ba din 10 days mo. Sangkain tambang ngay da kanada ba. Nabi mbuta kodi. Sangkain tambang ngay da kanada ba na rape. Lotu ni kawido. Kau kaji ko sini proses rara na kaya nangay menambuka wang ko. Sini proses rara. Rani bida ba tanay tal sung lotu to si vici ko yani. Ena non to wingara meron yang gaya da na matua ani bakang bauta. Sin rara na kaya na daganag. Kaya na pakilay na kaluna, kaya na luray na kaluna ni sampulat. In the list tala ni Voli Malakay. Ena wasiava na bosongo ena vangoleo kwa na lomanda nangasi veira na wani. Ena chikineon. Yana ngau na sandonu kina na sokalo. Yana ngau na sana mai kadi bagi chuko vangdo mwile me kila bura na itukutuku ya soli veilaicha. Ngau na sa lutun donu kina ngona kana da kava. He will turn the hearts of the fathers to their children and the hearts of their children to their fathers. There will be unity in the family. Sin karoro na non da bangole ndona kai mo tu bango changa tukuni ko mo sangole senango. Pong bimbi ni sangase na causa nendre medaba. Melovedi. Ena rorong ani kalobe ke makasada ba ninda reda chuko na background ni lecha ni sando na sokolo ni sando na yalo ni sachi ko na daba na velo man. Okay, eu vou mandar tá chungo na background. The real story comment the vital located in Mark chapter 10 verse 32 to 50. The journey of the saints. Let's read together. Let's begin with Mark chapter 10, verse 32 to 34. Mind you, this passage of story is written by Matthew in Matthew chapter 20, and also Luke wrote this story, Luke chapter 18. But there is no record of this story in the Gospel of John. So only the 3 Gospels, they record this story. But I prefer to base my sermon this morning on the book of Mark, because it entails the 2 passages that I want to exegete with you this morning. Verse 32 to 34. I'll read the Fijian Bible. Arsala ko nga nasalatu ni arsala ki Jerusalem asalu te kiro Chisu arsa kinda dala kanira sa muri boli ersa rere sa ko jirta la lechin karua ka fogati ko metu na vir na kana do wa ka ka reda eto sala ka ki chungo Jerusalem era sole na lubini tomate vir na betelevu irna buni bola erna levo iko me mate arna suli ko me na matin tutani erna boli le koya erna kana ko te koya erna kasivita erna matea. But the good news ena tu da talmo ko ne ka vida katolisi
vida na ka me matata vi kenda to nei talanongo. Vau madala taka tika kiro marika. Ni lako kotoma endona. They were afraid, the disciples. Herere na disciples. Baleta ni tukuni vango na commentary. Gonga matei vagandua ni nora lako chisu batikena disciples me liuokoya. So they were in a shock. Why is Jesus leading the way? Kewa kaona reida na Luke 18 kawalu, Luke 18 verse 34. E vau madala taka tika weekenda na o Luke. Na davonavu na era rere kina, era kinda dala kina, kana chikine telsuvu kavani Luke 18 kawalu. Ara sa sianga nikilae, dua na kango, ia na kango sadava. Sa vuni ve ira ara sa sianga nikila na kasa. Na ivagamadala koe tukuna chukana tura. So mati vakasa momo ronyo tomigeke. Jesus is leading the way, but the disciples were afraid. Why? Because it's a secret. Nadavai secret ike. Ngono sarato vakila kino chisu nirto sarere. Kaya proste kirto tala turanga nando tala ngonsala. Okay. To sumanda mai vango. To viengumanda. To undamba manda. Mo vanga madala tagarovi kemendo. Me kakundonge le rerabali busarika. Kana reida na pesi sugoi. Sangue vão mandar tal tu reida. Tu sana ya denu ngona kaneado. Son tamada ndura sutava. Kento oren kila. But this is what will happen. They will do. Erna coachau ke erna vaga kasivichau erna va virlakiau and they will kill me. Sa dika sa va kai lega vagalele so nei veu. Don bega na lulu ni turanga. Awo cinto na vanga luwali lai sanga itu ni no kabat. Sa Roma na bat. There is hope. Itu na turanga. All of these things that will be happen, it's all temporary. But let the victory go. The good news is this: on the third day, I will rise again. Ngauna sa kada chuko kina na vele da kingo tura ken marama. Kla vida na kai la kuma no kuwa kasamo. Matai. Eno nonro to rere, eno nonro to kinroa, eno nonro to le dava chuko na kaiado. Mati ni kai saraninda reida ena kau reida ni bosota. They forgot that Jesus called them. Erto sangule dava ni kalo dava. E kadevirto. Merto mai tiki tiko ni lako ngo. Dava kana choni chin kono. E levu nongo si pere chuko mai be. Era chuko mai tumbi ya sakili kil me dava. Mera kau mai da meneado. Me sama in dua ngana dava, geli sepi kan dua ngana dava, dua ngana kini bakatawa. So sarto ngule da borto nyo chisu kadivirto mai. Sarto ngule da batalang arato na bonu arato atu mai kina. Merato tartarong irito o diwa uwe mai. Me umay tigiti ko ni lako ko, wananto na kale mo pagkaro leyado. May nakatalang nga sa tuko na naturangan ko na kanayadong gong. Sa teka mo, may sapa ka rita ka chuka ni virito naturang areda. Go na kanayado, but this is the policy.
Kendo sa reda na kasan lay hado, san lay mati, o san lay bulu. Sin ken balbal yung sawad si. May sawad yung singa nyo nang toso bata ko. May matata chiko bikem do. Ayaw mo uliw chiko nga nakake. Ene lako ko. Eno kulay mati. Eno kutuda katale. Jesus should be the first priority in your life. Kini katolo. Kanga biya kaya chiko naturanga. Di na san layadong ko Jerusalem. Di na san natuda katale. Au san listale. Don't ever forget the Elijah principles. And that is unity. Unity comes when love focuses on Jesus. Ene logo. Kone logo ngoro dura kina marama. Kwenda lago chiko kinungo. Saran dangule daba kedi ni kalu daba. Kadi bikenda. Bata na kake de yadone singa saochi. Saochi. Iko bata kia una nondaru chuke kenda indoru sa to sartunga na bogamba utapanengenge ko atiku utegiki. Ken balambale tu nangala la ke vesu suka. Bata ndoru awari bogondo ni rongo na kaya lutu me wichisu na singa. Ye songar kena boganana ko bogarita chumo. Me matata biko kalau kalibi ko bani lago. Me matata biko na policy wala malangi. Jesus should be your first priority in life. Me matata biko na Elijah principle. When there is unity, love will come. And kali mo chiko na numulomana na kalu. Yan isa chiko na daw. And ay lago ko na dua bata. Sa toso ni lago. Yan at sikine tul sa ngabul kalima. Medaw na ba sa ngabul. Mateni sungay basi kamay. Ene lago ene singoya ki Jerusalem. Mateni sungay revyoka ne yado na singaya sa yado chunga nangonongo. Rangada. Verse 35 to 40, same chapter, 10, in the book of Mark. Asala ko may mocho di kay chamesa, ro na luwi sepe te kawa babuli. Kero sabi na kata muni na kawe kero na kakero kerea. Asa kawe ro. Ada man ro sabi na kata me da kawe kemra ro sa kawa. Ni silebe kero me kero ti kono no muni ukuku. E ndo na linga muni matao, ndo na linga muni mawi. Sangai kawe ro chisu. Ro sa sangani kila na kan ro sa kerea. Rosarowa tembe ko mondro uno bono bilo no uno ba. Rosarowa tembe ko mondro papite staker papite so kono papite skina. Rosa kawa ki rosarawanta. Sangai kaviro ko chisu. Rono uno bondina no bilo kono uno ba. Rono papite ndina talanga no papite so kono papite skina. Ia. Me tiko na lingango matao ke na lingango mawi. Sa sangani no ko meusulia. Vakeloa. Veiranga sada. Sabagaro taki menonra. Gondar kalib turar kinmara. Ene lako mo. Pero kau kaji ko ayado ni singa. Arong sarangan tura. And this same issue still exists today. I'm focusing this message in the church. Gonna karo kerea. When you sit on your glorious throne, New Living Translation. When you sit on your glorious throne, we want to sit in the places of honor next to you. One on your right and the other on your left. Dabro binakata revita dinungo. Ro binakata ro ni tutu. Robina katoro na rong. Robina kata nandokai. Robina kata nga mero kilay.
di elasa. E siang ni o rau ngā rau kere. Ma diu na wase rosanga wul chikine rosanga wul. Tabe tukuna wikendan chikine. Wilik. Ma diu na wase rosanga wul chikine rosanga wul. Rongada. Matthew 20:20. Sanga e lako mai wana dava. Tinandra una luve sepe te kera una luve na tangane ka dua ka kere wa endona ka. Asa kai wa ko koe. Hadabo sabi na kanta. Sa kai wa ko koe. Monila wa mera una tiko na luve ngongo. E ndua na linga mi matau. Ka ndua na linga muni maui. E na no muni dava. Wadina tinandra una vita diningo. Tinandra o Salome. O Dio Salome, hava maindondo kina Salome na kere we Jesu, bala to Salome ro vita din kanji no bate me ro chini Jesu. Kona kere saranga bo vale. Saro no rede ke kona ka ko vita no te ju vale me vijina nepotism. Oren kavo no urubur da chukino. Dakatal tu kalu belut. Sangga mo chinandro sambo itu kun reda. Kaku nongule da ba. Oyo no munalio. Ela bitchinga da gnento babu vale. Kento kaibata. Kento province vata. Meto chunga da kento. Walom na raye. Yana kasaya da turabio kani. Na lengango, kaya kokosar kino na somo chiko chiso na taro ya, tarangiro chikino na turang. Do you know what you are asking for? Can you drink of the same cup of suffering that I will drink from? Are you ready to take the same suffering mission I have? Yana taro ngai tarongi rau taleni kino na tura. Sianga ni taro rau rawa. Baleta di sa bakone mengo na turango chisu wanandona wonu andendresar. Arto sabi apa tamata taka sarang arto na bichina ningo nengengengo. Toro juga sawarai. Yo. Yana kanji na chukayado. Baleta na nguna ngai basa ngule da makina ni kadibi ko na kalau. Nguna ngai basa ngule da makina ni ndondo ni mechi ko na unity. Ni ndondo ni mechi ko na vilomani. Ni ndondo ni mechi ko na vivo rorota. Sana baka tamata saranga na kake. Gono buno na lida makina. Sa senga walenga ni buembu na lomandro na vite di no choni ke cheme sa baleta ni rosare da chigoro na kando da kabo na turang. Sambulai tatara bingoni chikume belkuru. Kau tu kone anyo kamu ndondo vita dini. Asa mondro rera boga chiku. Sa chunga ngoro ko eda kamu rondo ando na sau. Meta tu kile chiku. Kila na kavolo mero vyokai. Ono sa taronga ni kina na turango chisu na taro e tolia. Are you ready? No sa tu varau. Monro na unuba na bilo kono unuba. Ro sa tu varau monro na dau. Papiteiso kina. Ro sa tu varau monro na lago duru mo na bukawanga. Kala non ro sen taro ro na bitadin mo. We are ready. Baleta na da bro kan. Sangarot ko na lumandraw. Wala daw. We want position. Kero vinagad me kero wrong. Miraculous, we are brothers. We are ready. And Jesus said, then soon you will taste rejection. And soon you will be baptized.
same suffering I'm baptized with. But sitting next to me in heaven, kana turanga, I will not decide. Endo na po sa baka nandronga, e baka nga tagike ni voluntamu. Na po sa baka tabi. Tukuna ba ako naturang? E siyang nindaw may solitu baka ilawa. Awabing karabi may singot to kapane ang bagi. Abo, saranga, no kung saranga ba ko mo sa apuno baka nandronga. But don't dendre tu vir na kena po sa baka bawi. Yan po sa kono po kilowa endo was ni viwani. Mendo mesa lago tu eto tu ve eto po kilowa. O lago tu ve lago po Italia. No purpose. Yan ka ito kono naturang o chiso. Rekorta ko ikaw mari. Tuno ko na dambe na isa ni mataw kena isa na may sinunggumelo sinoyaw musulia. O tamang mo nga sa atiko melo malang ako control iya wari talang do sila mga pakiloa ako kuwarin do sila mga Italia. E soli nga be irenonra. Oh, nabosong ko review kanyi. Siyang kayo menday, siyang kayo matakas, siyang kayo menay bagsang at siya panalong manilako-lako ko. Yang kayo tuko ni Vio, kung mga lakatagi ko na dindinom sa atiko. Mo keren tor ker bango mengge me boka tamantende o chisu mengge tukuri bi ko sit ngai bo Italia kango wordo sul Italia achinga irno no sa klasa tunga ko you are excluded ando sa tunga ni sel kaba bi ko ya sa ba mandala chiko na turanga ro sa vitalo chiko vitadini cousins. Orto no bonici ni orto orin rongo da chiko orto una carto da kamo chiko la vita di ningo. Ni avo ko ko marlo ni tal no. Ya balete ni ro va con i jisura ni ro le ro ko ngo le ndola. Ro le ingilu din ko bina sanando na kona. Ro vango ro ke virta ke non rombada. Ro ke orin kilaro ke sombe na turanga rongo le utumai. Robeto ngoni kiro bosol kakan juga lain yu kago nonton juga. Ker torong ada mana boni chini. Ke wakawili kana chikine basanga vulkan 2 me ada bana basanga vulkan 5. Ia ni sarongo da irna lewetini. Era sa dhuru sarvi cheme sa kechoni. Mark chapter 10 verse 41 to 45. Asa kavivir mo chisu ka kavira. Dosa kila nira sale weir na ve matini to ira sa kaina ki menon turang. Asa ve tale veir ko iron ganga. Ia sa ni bakaki na ve kemundo. Ia na nomundo tamatanga ko ve kemundo sa ve levu, nomundo tamatawal ko ve kemundo sa ve turanga ni sa ni la ko mena lubin tamata mengaravi. Mendo vengaravi nga kame suliano nonon bula me kenre vo levida. Levunga. Sontar ni Cisuya. Bito may kinaturangan doon na system ni Vengaravi. Baleta nirito sangay kindawa na lechi ni nadawa na commotion ko ito ko Uy, karimbang aro na vita din ko, sabi na katsala na itutuwa rin. Sa aro na vita din ni agan kanabosa. Tale na approach at ako na turang kanga na matin approach. Nono to sa boro eden Jerusalem, baletin dito sa reder to kinruan siya kay. Matin nila ko lang ko batir ton tisibel melio chisu. Kaya approach ka na turang den to mai. Sini bina kata na turang o chisu, mertong gele second and tag orto Jerusalem. Ni kala ya dar to sing dan kila. Isabi ka na turang kin to kila raw chungo. So same thing here. Ike nangona sa rato vi haba bala mai kin na lechini dechir to tala turang ba chiki sangay tuni virto. You know that in the world those who govern they exercise their authority and expect people to serve them, but that's not what I want you to do.
The one who wants to be the greatest among you must be willing to serve the rest of you. And whoever wants to be the chief must be a servant to all. Kaya bita na turang. Lakolongo sini mesa tagi kina na position. To be fit for the kingdom, it determines how you become a servant. So position comes nowhere. Hindi lakolongo Jerusalem. Kaya kain tanda umibibi wal taga chiko na itutu ker me wa mantataka. Enay lakolako kwanda tigo may kinongo. Bita sarang apa cik-cik na tura. Tukulo ko virtual leche reda. Ko manangan do ko sunum do na me baka tawa chunum do bakasam. Baleta na system gor may tumbanga. Indo sa lo ko may ke. Esang sarandra ko na istagkina. Endo bagay tutu. Sabi ba kinanggo na isang internet chisu. Kilan lo malang na iturang. Me maro chunga ng do ba ta kena velo mane na isuksong. Turang. Indo sarunga ni sa tingong pambasi kang may nakanggo dahil na mas masarwa kukuwa baleta na kangori and alive baka habang ata ng tambulan ni velo man indo ba ta bagay sung-sung. Kaya katal singa kena turang menggaro na yalun teboro. Mata na teboro ko indo verong. Teboro ko binakata na itutu. Yang donggaro na yala mekakun rawai kim do bororo. Kaya katolu. Menray matosar na yalum do nindo sa alo do cukup wana kalu. Kakun do na bororo. Arto sabi ang mga kasarangan na lechi. Kaya kukubo ele no to yung ukar to satu ni bici mero sa ade muri. Ya tale turang ken marama. Bale terpunom nang gele ado kin turang. Ko indo ko tal tonga nang usuna. Ko ang gele li umur tek ciso di. Chuta sa ato tanga ba tirto chini. Sabe sed lo to no ko chuta sa awan rumbe ko. Yo sabe ba mo su chigoroin go kenge ya tal dar kangori. To bi kem dongo. Gonna approach mo do da ka. Da vital noa, da vilomani, da vilosa. Kini ko ba kabe borita chikena turang. Ini logo sa bola ka chiko Jerusalem. Sambil chiko mo cerko. Jerusalem sabi dengan di kalong saya tu. Kaya bukan dulu teman cuma mendubi balayar rejiko. Ya sebenarnya tu kaya tak via aku sama madal tak uji kim tu sana bin roba uji. Dewi terlingan, dewi lemani. Sabsabat cuma elom do. Ya uli utak cuma nengeng go. Kaya sabi nak kata mau muria motif no intention me sabsabat. Me benak. Kaya bela beta main dona kan del tebel ngo me bibu sakita ki bo benak. Tor kali biar yo kai. Mati ni bana bag no kubingara me singotok. Tor bolanga mo sale tuitau. Kelabina juga tal-talawa me na balele akitu wa. Tawan namai. Yantor kau tali kino ya umpaleta ni lomo ni bana bag ya kerawan cukup berarti kena nonggut tunggasih tumbuh turang. Taulah semendo umbongin nama mikirau sanda undabo. Orang ini dona longa. Dabo anak kone senan dua kersangin dua vital no bogo tunadina. Sangin do tukun cukup anggo ko biau. Hau sanga mu taka cukup sio samai. Apa tu meta kabutiki? Ya, utur bolong amai fulton na rosanga bulu, ronondol rosanga bulu. Utur bolong ana singa sande, ana singa tambu ko baptis kan singa sande po utur bol. Gay mati ni silisa kiro sangay mata. Sangay tiga butalangan na kalamay lomunilot. Tulu ko sanga chuko mo daga kasi endur sama ya tu baka wiki. Ko kerja vitalo chuko na lomunyo bal kabalele na chuko ni lotu may tao. Bokot tu na dina.
Tuni po, ada ba na imbal-imbal na mo bosa? Tuno ko, tukam no mea da ko ni bakatao ni lotu isele. O ya undo buno ni lotu isele. Yo iko sa mai tungo, may vingara mtikiki. Tuno ko, endo ngana ka obia wa seviko. Na vingara vingo, tubagi tal-tal. Vingara vi lomo ni song-song lotu. Ora ni karorao. Ya nongi tatau nga viko. Ya alu binagasar. Kuwa nindua na leni lotu modun ruba. Kuwa nindua na tamata, tambiani, tal-tal, nomitokani, me dha kinelo. Maleta na ngau nga sa dha kinelo muwaindua, sana dha talanga no vingara. Vosu ko indua elu vini wakatao nga. Ya nyureda chuka na itala nongo revio kani. Sabo le kasar chunga o Jerusalem. Ya da boga bina ka baleta ni tiki uni ngenge mengo maleta ni liu taka chunga na turak. Ko na kana na ke sa teke umerda. Pambasi ka chunga mai. Ya na kana ndo ya da ni suku lote na ngona sana bola ka chunga mai kina turak sana ngai pambasi ka chunga mai sono rongo da. Sin kana bali sa da na lotu. Sa boga bina ka teki chunga na kana tomani chunga na masu. Na kena recognize tagi chuko ni due liu taga chuko ni ngenge go. Baleta na ngona nga sa donu keve kino da focus. Na vivo sa savata kena da kawanga na kalubati ko. Ya na kanda buli da mai nei matin tal no. Dugo so champalap chunda nanda chuko. Sabi na ka sa tu me toso ne krua ni kene o chuch talanga na chikine ba sa vulkono. Me dava na alim sanga vulkarua. Ana mari ka chingangori. Ara saya de Jericho, ia ni sala ko tene Jericho, ko e kirno na tise pele re levunga sa ati ko ne tutini sala me kerkero de. Pati me ona matamboko le viti me o. Ia ni saro do ko ni se chisu na kene sere sa vati me kaida ka chisu le vite viti lo manio mai. Ara sa levunga rabuno di ko me chikolo. Asanga kaida bo le kino ko kana le vite viti ni lo manio mai. Sanga itu bondo chisu ka kai me kadive mai. Ara sa kai kadive na tamata matamboko. Ara sa kai wa. Mo boga de ngutu dake sa kadive ko koya. Asa ambito no ni tutubi ko koya ka tu dake kalako vi chisu. Ko batanga na kando ya da ni lako ngor yo kan. Na kadi ni kerembula. Ko na matambok. Chego na tutini sala me kerker. Matata chego weekend review kani. E ora nindo e tukunu wani o chisu. Ko e rongoda nga. Paleta ni matambok sanga e tege wu bagaya mo toko ko e mekila ngono sa rongoda kinoko ya. Ni o chisu reda na imbabangambala bu ni bangamadala ni ngone ko e tombal tongo me vo na matambok. No ngai tu no ko chisu na luve tevita o de tunwa ke na no na kila ko na kando da kabo na turango chisu tu no ko ke muni kalondololo mani lo mani o mai wata kina karang ke da kabo na tamata no rova chikoloti ko ke na kara ke kila na matambongo membale chira na vivo ka chikoloti me ya ni ra wari seranga ni dona ka sangai kale bungano na kavi. Tali review kani ni tuvo ndolo malang me rongo de ndona matamboko. Ninda reida no non dei songolo tungo na kasamba si ka chiko. O ir na vivo ka chikolo taki. Endaro ni kaya ni kadi tu endo no matambok santo me sangol ngakin na ndololo mai. Paka teman-teman. Ia mengai paka chikolo tegitale from the same society kora murichi sutiko santa sarangani paka sutarra paka paka bo kenda na kaya do chiko kena kaya ndarongoda. Kangaran da paka kulengo. O irnando vi paka chikolota ki they have less knowledge of Christ.
Baleto kwana matambokongo, he really knows who Jesus is. He is the Son of David. E kilatanga ko e dava nona misi na turanga. Ko la ko mai me dava. Me vivo mulai. Ko sin la ko mai vir na bulu binanga. Ya na bu ne kalinga kino ko idake. Ni sa daula mai na vivo ka chikolotaki. Ira talanga na startup society ko, ira ndo vivo ka chikolotaki, they don't have any spirit of understanding. Ersinto understand tango ira na age nimbula. Din dua na dorobo e adon dua na isu. O chame sanga ito toltunga nanda ulang baleten sono bosa, le maboa, le yanisa. They don't know how to approach issues. Me boka vida na approach to read chimi ke da cabo chisu. It's a fatherly approach. We're in a startup society where they never experience great opportunities. Wakambimbi, and a logo reviokani, ni rasakila chikoir na italongo according to the story. And Duango or Padimo, first of all, he's a blind man. Ekenkarua, he's on the roadside. Ya ruana, ibang madalang bimbi duan-dua. Ocha mengai, the same group that are going with Jesus, that are following Jesus, that's the same place that they hear this word, shut up. Chikolo, the same group. Go here, sabang bulay jo, sarang ebo jo chisu. Toro jo, sa same ni rabaka sa mata jo ira. Nabuno talaga ratu make in the same place with this blind man. Yan nabuno rin kan kaya reda kina na italanoa. O chisu nangona sa ronga da kino ko na kadingo ko ngai daba. Ngai tu bangandua. Kala na karin da kabo chisu ko rin tunga ngule da virto na tise peli. Ngure da virna lebunga. Pati me mai. But he never did that. Betul tak apa? Kila naturanga. Betai. E nanti denga awal nan chiku sabolang ko Jerusalem ko sana warungai. Kaya kada kabaya ia sana sinin do na kenayanga na dri na vies no chiku batike irto. They will never learn anything and how to approach problem. Sakila talanga naturanga, they have gifts. Esulianga okoya. Tu no ko hey, duli kadi ko mai. Yo ko ni ngule da birtunga kadi. But because they have the gift from him, tu no chisu birtu. Dalbina, tu banga ta no mundo sol. You know what to do. You are matured enough. Lango sambala bumai. Sabola talongo Jerusalem. Sabola talongo lemat. Sabola musangai. But you still demonstrate this kind of attitude. Tunggu kaya lawan di Yesus. Tunggu tu kunu bikola matambok. Hey, wakadengo. Habis ono ton. Sakadibi kono turang. Reda na totoko tura kena marama. Ni nonda understand tanga juga they lu tanga juga nengengo. Na totoko ni nomu kila juga venu no eko alokina. Na totoko ni nomu kila juga who are you in the church? You are just a servant. You are not the Christ. Si sang talangin do endam bicu ko endam ya. Si song ojuko. Na itu ni bosor tongga itu kuno wa nangono sa tu kina bagan do natura harto sangai wano na wa natura harto sangai reda do na koko ni musiki to ni to baga chikolote ko sabi na matanga jingme ko sa tu kuno jingamai kem to bagan to sangule da ban do angai talngamai tu sala kabolo mai sangai tiga wu talubo mga malu na dunru isturang ni buso chikito. Well then, go. Call him.
Tu kadilu ko mai. Yang anak kamu tu kaba. Rau sara, sabola ko Jerusalem. Don't go to Kerembula Chico for the very last minute. You should have full of understanding. We must believe in the priesthood of all believers. Don't go to la tu me ngor bona tu tinisala na sinikilana karon me da kawiki. Yana bune kai kina na turango Jisu ko tindula tai pati me alomai. Yana bune tu kina Jisu virtone tise pelo those who have gifts, spiritual gifts. Dolako. Ko ngore na mai tirara ni mataka. Kaya kawala mondo kila ni bono talangaya wato mi kim do mekina that you should have minds of understanding. You should believe in the priesthood of all believers. We are all gifted. Then they called the blind man, saying to him, "Be of good cheer. Rise. He is calling you." And throwing aside his garment, he rose and came to Jesus. Wakasambi bichi ke turakel marama. E kadivio patimio e nangau nedava e dambe chiko kina. Dambe chiko patimio e no kerembula. Sarangada chiko kwa na tatukini ava ngai dake ngai sombu. Tamoso chiko nangoni sala. Isa rangai chiko mbeka vingo. Deso chengai chiko. Na karindo tukuno irna mataboko. Come down to Kaveni. Sangatuni Klein. Dambe toko with confusion. Dambe toko a demonstrator, he was confused. Heralango chiko hivi. Sangai rongo langako o chisu. Domdakan dominingone. But sinindu mambu. Kla. Siro mandangayani. Teitai, oh, Jisu yang kaya chukumengo. You go kill Jisu? Never. He was so confused of what he heard compared to what he saw. And I'm going to say, "Dolan kina namatana." And I'm going to say, "Rongoda kino ko ni sa." Tukuni mebo, hey. Patimio sa tubando na turanga sa kadivi ko chukumoko yuko mosanga yani kilana kanga da ko the first thing that he did ko televo ko no kote sa tudake sa ochina confusion sa tigu me sa understand tang mo ko okay, this is the real Jesus, the Son of David. This is the real one who will come. Because of his love, he will give his life. And I am fortunate that I am one of them. Sa virtago ko no kote kila na kaya dono commentary dono do wolo turubango that garment is a possession of the government. It's a legal possession of the government. May declare kina that he is a legal beggar. Na kote ndara mga chiko patimo na singa e sulewa na matini tu me bagande taka chiko virene bonwa e legal chiko nono chungori. Yana ngono sa kavi may kina naturanga na matini kada kaboko kona ka legal ya. E hindi na ni sa legal baka bura-bura nono dambe. Yo bura-bura nandinde talaga nono dambe tiga sinto bondo nambule sulewa. Same principle, same teaching ko tukuna na turanga virto na dava. Tise peli. Nono sa kere tutu na vitadini. Tulubang ko chisu ngor may tumbanga. Siyang niki. Sa virta ka levo ko nono kote. Balta na dava.
Endua na kau bala sa didi mengo sana senga walanga ni nanduri kwa sindo da kava sana boro resto tek talanga na matana ya nangono sa to su juga ini kin revio kan nei talno mesale bo da varian sa taranga mo na turang da boy ko bina kata mo da kava be ko sa to tolanga me ni suntar turang me urai e daba aku matamboko kana turang o chisu do Kelio bagada ni lubite vita when you were blind. Kelio bagada when you run your bambuleko from your eyesight. Nyo matambok. Ene talanongo revio kani. Ya matata chico. Dina ni matamboko tu bagayango. Ya na matani alone. Kilaba vinaga to who is leading the way. Iko rani matamboko chico ni kuwa. Ena kai ko da kava chiko ko da sawi le chiko mai nandam bulla bogalot sono kan da sa mata utu san da serni biutarawa ko ena buna ko kai kino choni ne voli ba takila ondo lumu tena da ena lumu ondo roni reirao ke ko ena nondanga ngande ne singile vendai ne vivo ngande teki chiko na turang Ia tu cukup mai sonan rendre na lomba ni song lotu. Au ba mamasu. Tu pasal tahu sini mai wadun ronga boleh tiri sangkai mataka. Au ba mamasu nga boleh tani dalang kata tu nak kena gara ni song lotu. Nanda bina kata menda. Toko baca nandono pun boleh tiana mas ni tura. Bina kata kau menda. Ya tahu baca nandono veta ni bokang bau ta menda tau bata. Me rawa ni na marika da mai na sona I bagumuli kwendo yado mai na roni baga sakure chikenda ka kochi kenda saranga bagada ka biuta bagada tu no nondo bula roni mai mavoa tala ragi kin no isong lutu na kalo sa chiko no bagano ni na singile venda ini na tarana matene lo mona turanga nendaru na reitali me bakada ka ba pati me ena siwa Wakalonga tika na turang.